munsi yaho umugabo aryama. Nta gacurama washizemo uravuga ngo uko aryamye uko agacurama niko ncuramishije ubwenge bw'iki bw'umugabo. Ariko yataho umugabo akanga kamuranura ngahe 2. Ndamubaza ako gacurama washize munsi y'uburiri karara ati yego. None byagenze gute? Ati ayibaza ankubita kandi gaha. Ati umupfuma kambereza yarambye ati uko ari agacurama niko acuritse ubwenge bw'umugabo wawe. Ariko yatashye yarisomye aranga kankura amenyo. Ndamubwira ntigenda ukure muzane tujugunye. Aragenda arazana turasenga. Tumaze gusenga y'iminsi 3 umugabo yaherukaga kumubwira ngo sheri jotem bakibana. Akiva mu masengesho umugabo arabwira ati sheri jotem. Aratangira ati ngewe icyo niyemeje nukuzabana nawe tukabana neza. Yesu yari yagize gute? Yamufashe. Imana yambwiye ngo igiye kugushyiraho uburinzi. Nta muntu n'umwe uzabugukuraho. Imana igiye kukurinda. Izagendana nawe ugiye ku kazi. Izabana nawe ugiye gushaka. Izabana nawe wuriye indege. Izabana nawe ukora mariage. Izabana nawe ugiye kubyara. Izabana nawe mu bukwe. Izabana n'abana bawe ku ishuri. Watera haleluya. Imana izabana nawe. Iri ni isezerano Imana iguhaye. Izabana nawe mu makuba no mu byago. Imana yambwiye ngo igiye gufunga defense. Abanzi bawe ntibazongera kugutoboreraho. Imana igiye gufunga defense. Amarembo y'abarozi Imana igiye kuyafunga. Amarembo y'abakugwanya Imana igiye kuyafunga. Indwara yaje ku buzima bwawe uyu mugoroba irasezera mu izina rya Yesu. Nyeganyeza uwo muntu mubwira ngo icyo Imana yakuvuzeho kiri bwasohore. Iyicarire mu izina rya Yesu. Icyo Imana yakuvuzeho kiri bwasohore. Icyo Imana yavuganye nawe kiri bwagire gute? Ndashimira Imana. Dusengera aho batareba ikadutabarira aho batareba. Dusenga batabyemera bikazarangira babyemeye. Dusenga batwita basazi bikazarangira batuyobotse. Imana yawe yavuze ngo igiye kugaragara. Muri izo ntambara igiye kugaragara. Muri ayo madeni igiye kugaragara. Kuri uwo mugabo igiye kugira gute? Imana yambwiye ngo ihaza agasuzuguro k'umurozi. Professor, Imana ihaza agasuzuguro k'umurozi. Professor. Bibiliya yavuze ngo iki? Ngo Yesu akangutse acaha umuyaga. Barizo umuntu ngo mbese nawe ufite umuyaga. Hari imiyaga tugendana nazo abantu bakabona tugenda kumbi twarashwigiriye. Ariko Imana yambwiye ngo amatangazo y'abantu bagiye kuyamanura. Bagiye kubona Imana usenga. Ramo shatisa. Mike mwino hano. Ngiri uwo muntu muri Kongo aho bagushize nibo bagiye kuhajya. Murimo muritegereza uyu mugabo. Ndashaka kumuhirika akagwa muri biriya bibazo biri inyuma bye. Ndabara 3. 1 2 3. Ngiye kuguhirika uregerayo. Uratambuka wegereyo. 1 2 3. Musunitse agahigamira ninge wagira gute? Wagwa. Abagusunikiye mu bibazo niba bagiye kubigwamo. Abakuroze amahembe nibagiye guhitana. Abavuze kutazakora mariage niba batazayikora. Wahaguruka ugatera haleluya. Haleluya. Zamuraho cyane. Imana iguhe umugisha.
masandi sorry ava. Hallelujah. Yesu akangutsa acaha umuyaga. Nukuri. Simbizi ibibazo uri kunyuramo ariko Yesu uyu mugoroba agiye kubica. Biravuga ngo Yesu yari kumwe n'abigishwa. Bari bamaze kubwiriza ubutumwa bwiza ngo bigere ni mugoroba bajya mu bwato. Bagiye mu bwato bari kumwe nande? Na Yesu. Ngira umuntu muri Kongo kubusenga ntibivuze ko utageragezwa. Ubu hari abantu bari hano basezeranye n'Imana, bavuganye n'Imana ariko dayimoni ziranga zirabicarira kandi bafite Imana. Nukuri. Dufite abantu bari hano mwarahanuriwe mufite ubuhanuzi bwinshi ariko ibigeragezo birabisha abantu barimo barabatuka ngo mbese iyo Mana yanyiba he. Ngira umuntu muri Kongo hari igihe uhagarara mu kigeragezo Imana ikemera kutukwa ariko ntabwo ariko bizahora. Nukuri. Ntabwo ariko bizahora. Hari igitondo amagambo y'abantu azaceceka. Reka ukomeze ubicyapa muri karitsiye. Mbarizo umuntu ngo muri karitsiye bakuza uti. Ndashimira Imana ibyapa abantu bari bakuziho ukigera mu rugo urasanga Imana yabimanuye. Hari ibyapa Imana iri bwamanura uyu mugoroba. Bajya mu bwato ngo bageze mu bwato umuraba uraza urabazengereza neza pe. Ubazengereza bari kumwe nande? Na Yesu. Ntabwo yarabwicayemo cyangwa yarabwicayemo? Yaraburimo. Biravuga ngo yari yagize gute? Yasinziriye. Bari kumwe na Yesu ariko yagize gute? Ngo yiseguye umusego. Ziyeri hari igihe tuvugana n'Imana ikanatwereka ibimenyetso ko turi kumwe ariko ntigire icyo ikora abantu bakadutuka ariko aho Imana izakangukira byose izabikora. Umugabo wa mbere haravuga ati ko tubona tugiye kurohama mwamukangura. Umwe aravuga ati mube mumuretse arananiwe. Aha arakangukira ibintu arabisubiramo. Babona batangiye kumira nkeri. Wa kabiri atariko rero ndabona dupfuye. Mwamukanguye ko ibintu bimeze nabi atariko buretse aracyananiwe. Uwa gatatu ariko mwamubwiye ati oya. Uwa kane ngo arabitegereza aravuga ati aho kugira ngo turohame dupfe abantu bazavuge ngo Yesu twakurikiye nta kigenda, nibura mushobore mu mukangure ave muri ubu bwato turohame twenyine tutarohama turi kumwe n'umwami bakazaduseka. Ukuri. Umugabo ati waba umuretse undi ati wapi. Ati ntabwo ubona ko nkeri twatangiye. Abaramukomanza ati Yesu. Ngo Yesu ngo akanguka ati mugeze hano. Ni hano umuyaga wabagejeje. Gira uwo muntu muri Kongo igihe cyose uhuye n'intambara jya ureka guceceka uhaguruka usenge Yesu agutabara. Uyu mugoroba Yesu akanguke akangukire kuri ayo madeni. Uyu mugoroba Yesu akangukire ku mugabo wakunaniye. Uyu mugoroba Yesu akangukire kuri fiance wawe. Uyu mugoroba Yesu akangukire muri ako kazi barimo baraguserereza. Nukuri. Yesu arakanguka. Akanguke ku buzima bwanjye. Aravuga ngo wa muraba we, wa muyaga we tuza. Uyu mugoroba hari ibintu Yesu agiye gucecekesha. Ngira uwo muntu muri kumwe ngo hari amajwi akuri inyuma Yesu ari bwacecekesha. Ntabwo Imana izemera kukomeza kuba insina ngufi. Ntabwo Imana izemera kukomeza kuba insina ngufi. Igihe cyo gusuzugurwa kigiye kuranya. Nukuri. Hari igihe abantu badufataho ijambo bakatuzengereza bakadutukana n'Imana ya. Ndibutsa buri muntu wese uri hano Imana ikurema yakuremye kugira ngo uzabeho neza. Ntabwo yakuremye kugira ngo ubeho nabi. None kubera icyo ubayeho nabi kandi warasetse. Ngira uwo muntu muri Kongo abarozi baraguhagurukiye. Zukubura umukobwa mwiza ufite nyashi utereka amaso, umukobwa ugenda ahengamye ibirenge mu gitondo agasohora save the date uraho ngaho ngo uri mwiza.
agasuzuguro k'abarozi kakuveho mu izina rya Yesu. Haleluya. Uzi kwirirwa mu iduka ugashora amafaranga Imana ivuze ngo izabana nawe, ukabura umukiriya winjira kandi ukora. Bari zo muntu ngo bipfira hehe ibyawe? Ninde urugo rwe ruhoramo intambara? Ni wowe. Ariko uyu mugoroba Yesu agiye kuza gukura izo ntambara mu rugo rwawe. Haleluya. Ndagira amatangarize ngo niba ushaka ubu buzima kububamo ukabucanga, bana na Yesu. Bana nande? Na Yesu. Amugore naho wajya muri Tanzania na Nigeria ugashakwa inzaratsi, ukavuga uti nk'uko umucanga uba hasi mu mazi niko umugabo musize hasi nge hejuru, nuko urazanga gukura amenyo.